Ya, oleh amakangaling ni. I'm sorry for my non-speaking Samoan fans and followers. Okay, ole kada le fo amanga va mai ka ko ngawen. Okay mini. Ese lo ka fia lo ka sa ko ki lo ku news mai si o ka ko mu. News lele, news fa lele, man news makwa over lele. Kilo ko ngai ainga. Au sangi fia ku sangi se lau limas fulu ne se lau limas fulu wa lea nga o kele foi de maru si o ka ko mu le fia pe le kat ko winga o ya along ilo kilo e lava lo ka kilo aku ile kinga marfangau fia ito le mo makamakangi ai ipu e fo ila u faso se lau limas fulu tina se lau limas fulu si walo Man, first time ever. Let's put le scenario la de afa pe city na de o se suivale le sala lango ile HRPP. Pole ala fa le mafuanga. Man, makwa fia on the spot. Aso ko nga ikua ile susa. Alo mawale Lau lima sepuluh fase lau lima sepuluh kala. Can you imagine? 450 but only 3 oleh kinga or fangau ko olua. Ai asau rola mare ko olua. O fia. Fase lau lima selau almost selau. Man, that's a lot of money. Away nga. Fai lo se ko nga imama iya. Fia. Wo fo iso nga spending Befika ko give aku. Ai, ko rupa ai da susai, kasar buat. Hila lau fiwi le kau fai. Mang ko ka ko Samoa, kelenga fio ka ko New Zealand, Australia, onga olonga la. E mau ku pe ka mai. E mau pe fike ka mai. E mau fa mama amenga fai. Men. Ora ko mau ngai Samoa. Esa ole upu velele. Walk the talk. Ne ko nga lo fai de malu le ku lai mai ai anga fa pe fo se si foi malu le ku lai mai ai o mai foi follow ai la ko another tau ala me ku ai kwa fully support ole mo ai ka ko but ikele ya se nga ve alma kwa mangai ya zo imagine so ya foi la video kullo mo ku sa mo mam may nga foi lai de pisa may mawala 150 nga foi la nga lo may ATM mo mawala 150 ya okay para iya pai ay si mo yo ko na ni